Šta radiš kada te blagoslovi uzvišeni Allah, sa bebom? Važni islamski rituali i radnje u ovom sretnom trenutku i pravila i mjere opreza za davanje imena novorođenoj bebi. Sada posebna napomena za gledaoce ovog kanala. Moram da skratim san i napunim stomak samo kada treba hitno. Budući da je vrijeme ograničeno i za kreiranje ovih videa potrebno je puno autentičnih informacija, njihovo slaganje na pravi način, istinoljubivost pred svemogućim Allahom i ljudima, izbjegavanje grešaka i obmanjujućih informacija, te nezdravi postupci za dobijanje više pretplatnika ili gledatelja. Možete vidjeti koliko pretplatnika i pregleda imam. Iako čak i lažni video ima mnogo pregleda, ovdje to nije slučaj. U međuvremenu, preporučujem vam svima da pogledate ovaj video na engleskom. Link ispod. HTS, YouTube. B. Lix 8 Vajrere 1 K5ZC. Feature Share. Ovakvu vrstu posla ili trika nijedan pravi musliman ne može učiniti da obmane ljude. Za nas je potrebno ogromna količina vremena i provjere istine o tome koje znanje već imamo i koje na ovom kursu prikupljamo da bismo vam svima dali pravu sliku islama i stvari u svijetu koji se dešavaju. Ako ste naišli na bilo kakve greške ili nedostatke koje su od mene i mogu biti uzrokovane načinom na koji je softver preveden. Jer ponekad se složene rečenice mogu reproducirati u prijevodima se drugačijim značenjem što nam nije bila namjera. Neka uzvišeni Allah oprosti meni i cijelom čovječanstvu. Tako da je moja molba svima vama, da sarađujete u ovom poslu koji je po nalogu cara univerzuma svemogućeg Allaha, svima nama. Ovo radim jer sam shvatio da mirno sjediti i uživati u životu nema vrijednosti. Čak se i lisica u džungli usuđuje da čini svoja djela iako nije sjajna životinja u životinjskom carstvu. Još ne živimo u grobovima. Živimo od sada i možemo učiniti ove stvari za našeg Boga, gospodara i hranitelja svemogućeg Allaha. Tako da ne možemo da ćutimo. Još jednom, podsjetimo vas, još nismo stigli do svojih grobova da bismo šutjeli. Stoga, morate to shvatiti i ne mareći za novac, vrijeme, glad, san i udobnost našeg svakodnevnog života, trebamo promovirati Allahove riječi. Period. Lajkujte, podijelite, komentirajte i pretplatite se na ovaj kanal. Sada, dozvolite da započnemo ovaj video koji se odnosi na pravila i postupke imenovanja, rituale Id, u islamskoj vjeri, povodom velike prilike novorođenčeta u vašoj porodici. Za početak, upotrijebimo obaveznu svetu frazu Islama koju je sam Allah dao muslimanima, dok započnemo bilo kakvu dopuštenu radnju. Arapska fraza je Bismillahirrahmanirrahim, na engleskom. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Postoji 6 važnih radnji za novorođeno dijete. 1. Adajen i ikamahuhu. 2. Davanje imena bebi. 3. Tahnik. 4. Brijanje bebine kose. 5. Akikah. 6. Obrezivanje. 1. Adajen, azajen i ikamahu bebinom uhu. Preporučljivo je izgovoriti ezan na desno uho, a ikama na lijevo uho novorođenčeta. Ne postoji određeno vrijeme za ovaj čin, pa ga treba učiniti što je prije moguće. Važno je da prve riječi koje dijete čuje budu o jedinstvu Allaha ili tevhidu koji je osnovni dio čvrstog temelja Islama. Stvari koje treba zapamtiti dok ovo radite. Okrenite se prema kibli ili prema gradu Mekki u Arabiji. Govori tiho, nema potrebe da dižete ton. Ne morate stavljati prste u uši. Još uvijek možete okrenuti lice desno i lijevo kada izgovarate Heja, alas salah i Heja alal falah. 2. Davanje imena djetetu. Bebi treba dati ime odmah po rođenju. Važno je da dijete ne ostavljate neimenovano duže od 7 dana. Pravila davanja imena novorođenčetu u islamu. Općenito, svako ime je prihvatljivo sve dok 1. Nije zabranjeno u islamu. 2. Ne koriste ga obično sljedbenici druge religije. 3. Ima pozitivno značenje. 4. Ne zvuči kao ime za suprotni pol. Allahov poslanik, neka imena je posebno odbacio. Za imena je važno da se pridržavaju smjernica za davanje imena djetetu u islamu. Najdraža imena su ona koja se poštuju u islamskoj tradiciji.
Stoga muslimani ne moraju gledati dalje od islamske kulture da bi pronašli lijepa i smislena imena. Religija osobe se često može odraziti u njenom imenu. Najbolje je izbjegavati jedinstvena ili nepoznata imena, jer se ova praksa ne preporučuje. Poželjno je izabrati ime koje je široko priznato u muslimanskoj zajednici. Neprikladna imena mogu donijeti nesreću i negativnost vašem djetetu, potencijalno dovesti do dugoročnih posljedica. Pobrinite se da se pridržavate principa davanja imena vašem novorođenčetu prema islamu. Imena treba izvoditi iz a. Časni Kuren, posljednja Allahova knjiga za cijelo čovječanstvo. b. Ahadit, učenja i prakse posljednjeg proroka Muhammeda, a. se, koje mi. Objavljeno od uzvišenog Allaha za našu uputu. c. Imena sahaba ili plemenitih drugova posljednjeg proroka Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. d. Imena ispravnih prethodnika u islamu, poput pobožnih svetaca, uglednih islamskih učenjaka itd. e. Opće prihvaćena imena unutar ummeta islama. 3. Tahnik. Obavljanje tahnika je sunnet i treba ga obaviti što je prije moguće nakon rođenja djeteta. To uključuje žvakanje komadića hurme dok ne postane mekano, a zatim ga stavljanje na nepce novorođenčeta. U idealnom slučaju, treba koristiti suhe urme, ako ih nema, mogu se zamijeniti svježe hurme ili med. Preporučuje se da roditelji potraže pobožnu osobu koja će obaviti tahnik i dati dovu za dijete. Slatke stvari daju energiju novorođenoj bebi, a posebno su kao baterija za mozak. Provjerite na internetu ili potražite zašto čak i medicinska nauka predlaže da se novorođenoj bebi dade slatko. Islam možete uzeti kao pravi izvor za svoje vodstvo u svim sferama života. Zar ne vidite ovu istinu, do sada, pa provjerite na autentičnim islamskim web stranicama. Iako svako može izvoditi tahnik, to najbolje radi neko ko je pobožan. 4. Brijanje bebine kose. Preporučljivo je obrijati bebinu kosu 7. dana nakon rođenja. Na primjer, ako je beba rođena u četvrtak, brijanje bi trebalo da se obavi sljedećeg četvrtka. Također se preporučuje da se dodeli vrijednost u zlatu ili srebru koja odgovara težini bebine kose. Na primjer, ako bebina kosa teži 5 grama, onda ekvivalentnu vrijednost od 5 grama zlata ili srebra treba donirati u dobrotvorne svrhe. 5. Akikah. Akikah je hvale vrijedna praksa, iako nije obavezna. Ako neko nije u mogućnosti da obavi akikah za svoje novorođenče, neće se smatrati odgovornim. Akikah služi kao proslava kojom se izražava zahvalnost Allahu na daru djeteta. Za djevojčicu se žrtvuje jedna koza ili ovca, dok se za dječaka obično žrtvuju 2 koze ili ovce. Međutim, nije obavezno žrtvovati 2 za dječaka. Ako neko nije u stanju da izvrši 2 žrtvovanja, može se odlučiti za samo jedno u ime dječaka. Idealno vrijeme za žrtvovanje je 7. dan nakon rođenja bebe, nakon uklanjanja bebine dlake. Preporučljivo je 1/3 akikah mesa donirati onima kojima je potrebna, dok preostale 2/3 možete podijeliti sa porodicom, prijateljima i gostima. Ipak, prihvatljivo je svo meso odvojiti za rodbinu, prijatelje i goste. Roditeljima i braći i sestrama je također dozvoljeno da jedu akikah meso. 6. Obrezivanje. Obrezivanje je jako preporučen sunnet za dječake u islamu. Zahvaljujući savremenom medicinskom napretku, obrezivanje se može obaviti u najkraćem mogućem roku, pod uslovom da se prethodno zatraži odgovarajuće medicinsko vodstvo kako bi se osiguralo zdravlje i sigurnost novorođenčeta. Hvala na gledanju. Ako se niste pretplatili na ovaj kanal, učinite to sada. Molimo komentirajte, lajkujte i podijelite ovaj kanal. Molimo vas da širite riječ islama. Istinu treba emitovati u svim pravcima. Pusti slatki miris istine Božije svemogućeg Allaha. Proširite po vašoj kući, uličicama i stazama, selima, mjestima, gradovima i cijeloj zemlji u kojoj živite. Hvala još jednom.